tuwe moyo weke ndo kimungu promise ando mama mwingi the first 5 years ngeka ando ma day ikeria free education how bandu bo manenge ngilile a day range ya 4 to 45 umanenge unenge kana 45 full na ukiwa avoid issue ya kuka kunenge ongilimba ngomi umana ni kuna mabatamo na kila kingi either ni transparency basari yakwa ya mina kumino ila ni mutumia afian this is the list kutumia afian itangazwe na list ya siana amount ile inetwe na malaka na kasomea reason ya kunewe either mundu ana ngilimu onza ka ngili 5 kanenge ane ile ilo hangi niki either kana kukea sia either kana kuke guardian kana kuni toto orphan kindu kya muthemba iba kya muthemba su print na ngunenga ne toto katika budget ya mwaka usungonia mwaka otu inenge to 170 million umye 30 kanenga 7 sia basari sia basari sida na limit hii sisi ya development school ya kapolichi itawa Kakongo yanewe 1.2 million na 1.2 million ve mabati mo senswa ve langi usenswa quality print wa katika school na copy sionze sione wandu ma BOM na sei menda ni print dangu is just 2 bob and a school no print transparency ngambe engineer gango to mheshimiwa asante peke ndo tuile tuina yana I think kitu